Merhaba jwara temaşevanên delal xuşk û birayên hêjan. Ez dixwazim îro li ser yekîtiya Kurdan û bi bîranînekî xwe bînim ziman ji we re min bi xwe jê gelek ders kirt. Ez hîvî dikim bi hîvîdarim hûn jî jê dersekê bigirin. Dema ez zarok bûm, hikûmetê bîsî malê Tirkiye anîbû kiribû gundê me. Gundê me navê Xeybiya deşta Mûşê da ye. 30 kilometre nêzîkî Mûşê ye, di orta Mûşê û Solaxa da ye. Di wê deştê de devê Cemê Murat da ye. Armanca hikûmetê ew bû Kurda asîmîle bike. Vana 15 sal di gundê me de man. Ja em Kurd ku bixwe bi ev xerabî dikin, hûn tev dizanin. Giha ev dişewitandin, pezê ev dû şerjê dikirin, ji bo kûçkekî ev dixistin, ev dû dikuştin. Yani îşê danîn serê ev dû tabîrekî Kurdiyê dê kafiran danîn serê mervan. Tirk jî keyfwan cî da bû, erazî herî rindê wan bû, destê wan da bûn. Qereqol 3 kilometre ji me wê da bûn, di gunda çi biba têrekî firda çûn gihanin Qereqolê. Heta numarê silahê destê her kesî destê Qereqolê da bû bi saya wan. Devletî jî ew diparastin. Yek li gundê me hebû, yekî xortekî tije bû, tim îşlikê mirqûd li xwe dikir, navî Mehmet bû, aşekî wî agir hebû. Di gunda wê demê otobüsekî wan hebû, yani ew jî hinek Tirkiye dirnabû otobüs. Tirk dewlemendê gund bûn û em jî ji xwe re feqîr bûn. Yani êdî ji nezaniya me bû, ji zanîna wan bû nizanim. Ew meselekî dinê. Ez bawerim belki ji bo rûspîtiya bavê min meznatiya wî ji qebîleyê re bû. Herhalde Mehmedê Qolo piçûkî min dida hemêza xwe wextê em biçûne aş, wextê aş digeriya avekî germ jê dihat, em zar bû me çû xwedber wî lûrika ava germ da dişûş dervayê aşdan. Me bi hev dilîs av gelek germ bû ji car ew me dişewitan, me dû tam da dixist ber de lîstikê zaroka hûn tev dizanin. Rojekî gundiya li hev xistin, yekî mervê me birîndar bû, hinek mal ji gund derketin, bi şevpezê ev şerjê kirin, agir berdanxanî ev dû, hûn dizanin yani em Kurd wextê ji hev re duşmin min em çi xwe jî hatin, em çi xas mêrxasin ji hev re em hev dû perîşan dikin. Ya ji bona navîna pisîkekî ya ji bona lêxistina du hev kûçika em dikarin dê hemêra ji hev dû bikuşin. Kurd pir jî hatiye ama ji hev re. Ez wisa bêjim. Qasî em ji hev re jî hatinê mêrxasin, qasî em ji hev re kîndarin, em qasa ji dijminê xwe re, dijminê Kurd û Kurdistanê re kîndar bana, ez bawerim Kurdan ha şûneyekî da 5 milyon na 5 hev devlet çêkiribû. Belê mehedînekî pismamê min hebû, me jî re digo mehka. Rahmetî Xwedê rehma xwe li mirî wekilî wî kijî jina temî dikir, digo ha, digo hûn destê me bigirin, digo hûn nêlin ez şerjê kim, hûn nêlin ez lêxim. Jin jî dikeniyan digotin erê, yani şinê mehelê re bûka xwe, xuşka xwe, xanima xwe. Me nizam û yani mehka çi dike, çi pîlanê dike? Zemanî gihahçînînê bû, mêrkes dönene. Herkes li gihayê, yani gund giştûnî giha diçinin, wextê paletiya tirpana bû, belkî pirê ciwanên me, gencî me nizam tirpan jî çi, bi tirpana, ew kêvekî mezin heye, pê giha diçinin. Otobüsa gund hat, saet deredorê du sisiya bû. Piştî Nîvro İsmail heyekê Tirk hat berderê me re derbas bû, riya wan dora bû. Mehka hema êrîş kir pêşî û qemekî wan, xencerekî wan mezinê bû, ew qasa biqasî şûrekî. Nik li ber İsmaîlo xist, İsmaîlo avet erdê kêr da ser stûyê wî û ez te şerjê kim, jina destê wî girt bû qêrîn zarina zar royan. Heta hin jinê nizanin û mesele çi ew ji dixêriyan dizariyan. Ji xwe re wer cemidî û milê dinên min digo eceba ava çi dike yani, bi rastî şerjê dike yan, çima digo destê me bigirin, ew wer mêşî min dû birda çû dihat. Ji İsmaîlo re got heftekî ji we re misade. Heft roj şûn da hûn yek hevekî Tirk divî gundî da bimînin, ez ê vegişta şerjê bikim. Neyse jina destê wî girt, mehka jî İsmaîlo berda, İsmaîlo revî çû. İsmaîlo revî çû, êvarê herkes hatin ji paleyê, bavê me jî bi pala re çû ser mêrgê. Ji bavê me re got, bavê me got we xeta kiriye, ji xwe hikûmet li me û menaye. û kara hikûmet çi bînin serê me, ihtimalen got belkî êvarê min firêze bavên ser mala, hûn zanin Kurd giş silahê wan hebûn. Ku kesî silahê wan hene, silahê xwe bîşe kes mal da ranezê. Ew gotina wî jî pêk hat. Efûkin Rotera din eva li hemberî me pêşiya malê xwe temamê Tirka civiyan.
Jeher maliye katüdir. Em işgal edinen acaba Türkiye çi bikin? Ve iriş bini ser kurda para tahmin et ev cesareti vantene bu. Le vana çi de fikrin? Mal da bcined bun berderi mala ki civiya bun. Kısa kirin ahaftin hatta 2 saat belki ziyadetir. O paşa Rabbin herkes beri khadan mala kha o çend dakika şun da herkes çenti fakir derkedin çun. Beri khadan raya muşi çun evar ele dilerin kestune. Kesna. Haftaki şun da روی 3 kamyon 5 kamyon ketin gün malı haber kırın çün. Şunda çün Bayburt'u İspiri, çün Trabzon'u Rize, yen çün Bursa, İstanbul'u Adapazarı yani belavun çün. Haftaki da ev si malı Türkiye kesdi günden ama. Arada çen sal derbas. Arada 20-25 sal derbas bu. من مدرسه خواندو امام خطبی استندو از بو ملاو دو حوی فقیری وان خنامی گن نیمه و دو تک دو رجار دو مالا خوانی گن ارتباطی وان بوان ترکیه دنار هبون تو نویجه و محمد قلوی پچکی مداح میزا خواه و چی بای بورتی دیسا لوی در اشخار تعمیر خانه کی وکی رادیو تلویزیون تعمیرد کن و سوه و یکی گن نیمه و جمری ترک ممروی هبون اوی مکتوب جراشاند تلفون وانش تو نبون وان دمان مکتوب شانده گوتی کره حاج سعدو اوی پچوکی ده مزاخه بوی ملا و حکومت سرگون کری تی بای برده بچی نیتی گوتی ویشی نزانم میری جرا مکتوب شانده ادرسه خواهده گوتی تو خواهده تو جرا بیجین با ویجمرا پر باش بو لما ظلم حقارت ندکرن با مشقه خوکی وی هبو اصلا لکسی نه ظلم دکر نه خواه ظلم بکن hatta zari wile ki hakaret kirna ev zari kha terbiyet kir. O sabu. Ve selam edrese damım ko tamam ez işerim. Ez işerim. Sürgüname de ketiye mecbur. Için sar 84 azar nesil 84. Qasi du seme ke ne çuruk ya mu meri gotela eserim. Çid beşeşim. Eçu meri gayet hürmetu ikramu و ام هر روز دشما بازار بای برتی ابو هر کس دچی ام شد چون ام حمله سرگومون و رازو صدای مرا خود بدین من 35 کیلومتر دابون باشوری بای برتی و 40 کیلومتر دابون باکور yani ام دو ملی کور دور من آرام 75 کیلومتر بود ایجا از وقتی چومی داری مدا به قرآن دا سونی گفت تو خدا پیغمبر تو روی دشما چه خاطر تو هر به میوان من همسی چه دکر بخواه چه دکر ده تعمیر خانه خدا پرتشتاگی خواهش چه دکر اجمیشم گو تمام از هرم چون چند جارا روزک جمرا گو ات خوازم تشتاگشتا را بیشم لیگو ارجات کن تو مشاش فیمنک مگو کرم کن گو اونده حمله سرگون هاتن ورا گو تو نانا چارشی دیگری اشتتری کست نازناک گو تمام بایبورتی دزانه اونده حمله کرد و بناوی yani بناوی ولات پارزی بتعبیران بناوی کرچیتی من سرگو من هاتنی وی ولاتی هان گوت وقتی نوا چارشی دا درباسی بره در دکانه کرا گو اسنام گازی هودود کن بتلیا نشاندن ها او ملی کرچی سرگون هاتی بدارا یک شی بیایه هرام گو سبحان الله قی او قصای مشهورن گو بله گو اون کر دیقات نکن لی گو امتر پر دیقات کن گو چونکی او zihniyeta eqedete cümlete Türk rapor tehlike. Ma go jitara jivu say gona. Go ez insana ki Türk'üm bele le go ez insana ki bawermendim. من باور به خدای قانون خدای آنیه از دزانم که خدای چه مافی دایا ترکا وی مافی دایا کرداش وی مناسبتی اگر مافی ترکا دولت بون هبه مافی کرداش هبه yani bu es dijivinin ولی از بخواهش دخوازن دولت کی و کرداش هبه مش ملت کی بلنگازه از کنیا مگو سبحان الله یعنی د ترکاواجی انسان آوا معقول و بیشتر کردی انسانن قیدی ما حقی وان ه مافی وان دولتی هنه مگو والله من نزانی بو وجره که مزیه کی دیدیم اجی بکر میشه گوش کنیا گو و دیگ دیتی بس شکر خدای که گو دیگ سرکادتی شکر خدای که گو ات خوازم استاتستیک دم بیشم گو 15 سالت گندی و مان
گو او تشتی و کردا بخواب خدانی سری هفدو و کردا بخواب خدانی سری هفدو گو اگر وبانیا سری من 15 روز ندمان ناواد 15 سال امان لیگو اگر تشتی ودانی سری هفدو وبانیا سری من 15 روز ندمان گو مکای کراپته اسماعیلو محافظ علی گو و شرجیت کم هفته جوارا مساعده گو ظرف 2 هفته دا یک مال که من دو گنده نما باشه دو مالی مهاتن ستی خواه کرن با تجمانا گوارن رون هاتن گندی دنگی خواه نکرن جیرا گوون میره هفت کشن و جنه هفت روینن و آگر بدن رو ده هفت شوتن و خانی هفت دی شوتن بود چه؟ بود تشتاکی پر بسید پر تشتاکی بردا یعنی والله تی بیرامن yani Bremen'u kurabımış buna küçük lehev khastin. Küçük me evan lehev khastin. Buna küçük lehev khastin. Halat kâd ot hayra ku küçükün. Madem mecbur küçük lehev khın herkes küçük khatemi kibra lehev nekhın. Yani em kurd o savun. Goyja tu sürgümiye tu civani go ve 3000 teji hene. Go navmiş dava khasar be. Lego bi dikkat be. Go işterat karım Kur'an-ı son bukhun. Aha jibo vi fikra te kurditi düşmeni te heri mezin merve te akraba te go kurd bukha ve bin to khayne kurd ve bukha bejin viya düşmene kurd bukha go düşmeni zihniyat akhane eğer go hükümet beş aha evherime hani jwara Diyarbakır ve de eskeniyam go Diyarbakır na Mersin go bavoj Ankara ve da güşwara گو اگر دولت ترکان نابه یعنی مثال تقدیرن هم بیشن به آنجا انقریشون دا جوارا گو هم کرد بخواه 6 ماه هفدود کشن پریشان دکن به اداره دمینین دیسه هم دستن سرون واتشتاکی براستی پر بشواتن دلی میشه دیشه یاد بیشم مخابن از ویاد بینم aynı o sayı قاسی دشمنیه پارتی کردا جهو را دکن eğer ve düşmeniş ciranı xarabı kırna na kurda 5 hav devlet çekir. Em 5 milyonun dünyada pir devletlerin 200,000 nüfusu var. Nama 5 hav devlet çekir. Le muhaven em hevdur rehne dikin şaşi hev jev rad bejin ednena ve şaştiyan düşmeni kabul ke. Ya ev ya pir şaşe. Yani em jev ra kimasi hevdu ne bejin em şaşi hevdu ne bejin peki kij merabej ma düşmeni te işter dveje düşma ve şaşiyanet ki şaşiya xarasken na kuşku İbrahim delal je hevdura je milleti xaraj geli xara heneki singi xafre bikir jber xatiri ku kurd bikarbin buxa hevdu rexne bikin bikarbin buxa kimasi hevdu bejin بوی آوازی که ماسی خواهد تمام بکن هم بکاربن بوی شکلی ورن چم هفدو گوتو یکی رخنه بکی ناوی معنی تو همه دشمنی ویل که لکا دشمن جید گریل هم بروی شهر بکی از هیوی دارم هم شهدو فهم دکن بمینند خیر و خشیده